Ia vigia le tua le ne fiafi. Le tato Aiga Study le na tua na inei na tato matamata i le mua le Ioane angona mta upu tolu a. So tolu le wo o tato Aiga Study. So we are in the book of 1 John. So if you're unfamiliar with the books of John, we're at the books of John at the end of the Bible. So near Revelation, you'll see Revelation, come backwards, you'll see Jude, and you come to the books of John. So this is the same John that wrote the John at the beginning of the New Testament. So if you're familiar with the Bible, so it's Matthew, Mark, Luke, John. That same apostle that wrote that John is the same one that wrote these letters or these epistles of John. So o whaapeona wa ile tato talatala noa ina o le mata upu lea Ioane. So a whaisa e manatua le tato study na tua na inei na whaapeona whaangata ina le tato whaitau i whaipa suma valu. Ai o le awhiawhi lale nei e whai wina le tato mta upu lea mta koe tonu. Mai lona whaipa suma le iwa se ia nga e whaipa lua suma wha. O le tato whaita wina ia whai upu ia amata ina i le tato tato study le ne fiafi. O le fiafi le nei malona manatu autu. O le olanga o le tagata faaolaina. So as you read the verses that we're going to go through tonight, we're looking at the holy affections of a believer. E mawhauwhau I le tusi atoa le nea Ioane. Manatua o ana toe tusi ia, po ana toe mawhauwhaunga ia I le soifua ua toea ina le apostolo. O ana toe manu tunatunga ia, ai ona toe o ana upu ia na o Sofia le angangapa ia ina ia tusia I le tangata talitonu. So John is writing to a believer. When we say a believer, this is a person who has put their whole trust and faith in Jesus Christ. That's who we call a believer. O lo yailani vaenga o lana tustusinga, e whaapea o na tofo ina I le tangata whaitau, lea ua ta ua o le tangata faaolaina. O le whesili lau te whia faaolaina I le awhiawhile nei, whape whiauna e ro oe o le tangata faaolaina. How do you know that you are a believer? Tato whaita wina whaipuna sfurma le iwa whamai o le mea fo I lea o tato I loa ai wai le upu moni I tato e mauti noa fo I o tato loto I ona luma le upu na mauti noa e whaape whea ona e mauti noa o oe o le tangata whaolaina pe o sili nao te manao ina ia yailo mawhauwhau a o tato whaita wina nei whai upu I o le nea fiafi. So in that verse 19, there is a word that says, and by this we know that we are of the truth and shall assure our hearts before Him. The word that I want to emphasize in verse 19, that I want us to focus on tonight, it's the words, and by this we know. And by this we know that we are of the truth. What's the by this? How do I know that I am a genuine Christian? Because heaps of people say that, yeah, I'm a Christian. But how do I know that I am a Christian? So that's the question that I want us to arrive at the end of tonight. Hopefully you can answer the question for yourself. So we're going to go through some of those things. So we're going to read through those verses today. In English it reads like this, and then I'll ask the Samoan Bible readers to read. 19. And by this we know that we are of the truth, and shall assure our hearts before Him. For if our hearts condemn us, God is greater than our heart, and knows all things. Beloved, if our heart does not condemn us, we have confidence toward God. And whatever we ask, we receive from Him, because we keep His commandments and do those things that are pleasing in His sight. And this is His commandment, that we should believe on the name of His Son, Jesus Christ, and love one another as He gave us commandment. Final verse. Now He who keeps His commandments abides in Him, and He in Him. And by this we know that He abides in us, by the Spirit whom He has given us.
Tātou I mai, o e moni tātou. E mauti no fo I o tātou loto I ona luma. Wa pe a whai e whaasala o tātou loto I a I tātou. Ua sili lava le atua I o tātou loto. Ua sila fia foi e ia me ama. Le au pele, a whai e whaasala o tātou loto I a I tātou. E maua I tātou le whaamalo si luma o le atua. Mea o moko I tātou te o le atua I, e maua mai a te ia. A wawa tātou tausi I ana polo ina. Tātou te whaia fo I mea e le lei I ona luma. O le nei fo I lana polo ina. Ia tātou whātua I le suafa o rona alo e Yesu Keriso. Wa ia tātou whiarwhani. Whakapei ona tuina mai e ia o le polo ina ia I tātou. O le e tausi fo I ana polo ina. O lo tu mau lea I tutonu I a te ia. O ia fo I te tutonu I a te ia. O le mea fo I le nei ua tātou I roa ai. O lo tu mau o ia I tutonu I a I tātou. A wā o le ananga ua ia fo ina mai a te tātou. Amen. O le awhiawhile nei, I whai upuia mai whai koe suma leiva se o whai koe lua suma wha, e ono ni vaenga o te fia au maia. E ono vaenga o te fia au maia, e whaape ona mawhai ona tali ai le whesili lea, e whaape whea ona o iloa, ua o faaolaina. E whaape whea ona o iloa o wau o le tangata faaolaina. E whaape whea ona whaamaonia lo o tangata faaolaina. Te lei o tangata vaitaini nei whamai na o whaia se tatalo. Te lei si tangata whamai na o savalia se taimi o le vala au. E tali tonu lo loto a whaamaoni le loto tangata. E moni ma whaamaoni. Praise the Lord. Ua whaapea foi ona tātou vaia, le tō tele o tangata ua whaia se tatalo, pe savalia se vala au, ai le fua mai le o langa. So, tātou te mana na o tātou te toi foi I le tusipa ia, I le a o awina, po o fallinga va aia o le tangata faaolaina. So, many times today, we see that people say, oh, yeah, I'm a Christian because I walked up during an invitation, or I said a special prayer in front of many people. But we are also challenged that those same people don't bear fruits of a true believer. So, believing or a genuine Christian is not an experience, but it's an actual life that has been transformed. That life, only God knows. Na o lea tua na te sila fia le loto ua toe fuata ina, le loto ua wheliua ina, le loto ua suia mai le olanga saiai, le olanga tuwai, I le olanga faaolaina, le olanga toe fuata ina. Lela e ono ni vaenga o mai e Ioane, ina ia toe whaamanatu ai le tangata whaitau. Lela iei oi mauta le awhiawhine nei o oi fo I mau o tangata whaitau. Ele ngata I tangata na tūsia I ai le apostolo lua fe tau sanga taluai, ai o mai I le lua fe lua sumanatasi, o lo tala noa mai pea le anganga o le atua, ia te oe le tangata whaitau, o ua e loa ma e mauti noa, o oe ea o se tangata faaolaina. Praise the Lord. So, it's a challenging question, because each and every one of us will have our response, and I pray that you will have a response. If your response is a positive one, then praise the Lord. If your response is a doubtful one, then may the word of the Lord challenge you today. May the word of the Lord move your heart to the things of the Lord. Does that make sense? O le mea vaenga mua, tātou te maua whai pasuma leiva. Wha mai whai pasuma leiva, o le mea fo I lea, ua tātou I loa ai, ua I le upu moni I tātou, e mauti noa fo I o tātou loto, I ona luma. E refer ia le whai pasfulu ma le iwa, a ngā I whai upu ia wa umana tātou wa o awina I lunga I fo. O awa inga ia na tātou wa o awina I le vaenga mua o whai upu ia I lunga atu le whai pasuma le iwa. Ina ia iai I le tangata faaolaina, lea lofa I le auso. The first evidence of holy affection of a believer or a believer that is a genuine Christian
is their love for the brethren. And so I've written up all 6, hopefully so that you can see how we're going to guide you through these verses. But the first evidence is your love for the brethren. O le vaenga mua o le tagata faaolaina faamaoni. O lona alofa i le auso. O le vaenga na le au mai i le tusi faitau le a Ioane. O le vaenga na le alo faamanatu mai Ioane. Na le fai mai fai pesuma tasi. Ai te pā nei bunga fai pesuma tasi. A wao le polo a inga le nei wau tau whaangolongo i ai talu le amatanga. Ia tātou whalawhanu. Vai fai pesuma whawha mai o i tātou ua tātou i loa. Ua o i tātou i leona sai leoti, a wā o loo a lo lofa i tātou i le auso. Vai pasuma valu, lalo ifo, lau whanaue, aua ne i tātou a lo lofa tau o le upu ma le ngutu, a o le a mio ma le wha maoni. Mana tua o le alo so o mai manatua le apostolo a, o le alo tala noa mai le apostolo i tangata wha atua be wha maoni leo langa wheliwa ina le naolo o e ola ai. Al vaenga mua e loa ai le wha maoni o lo faaolaina o lo lofa i le auso. Praise the Lord. The first evidence of our holy affections or a life that is transformed or a life of a true believer, as we continue through the chapters of 1 John chapter 3, we see in verse 19 and it says, "And this we know that we are of the truth." So what's the truth? That we believe in the gospel of Jesus Christ and shall assure our hearts before him. 19 refers to the section that we've just finished learning about. What was that section? That section was regards to loving the brethren. So the first part of, or the first evidence of one who says, I am a Christian, is that you know that they love the brothers and sisters of the family of God. We read in verse 11, and it says there in verse 11, just above, "For this is the message that you heard from the beginning, that we should love one another." I like in verse 18 how it says there, "My little children, let us not love in word or in tongue, but in deed and in truth." That Christians shouldn't just profess their love for the brethren, they should actually show it in their actions, in what they do. So if you see someone who calls himself a Christian, but doesn't want to affiliate themselves with the brethren, you'll know straight away, not too sure if that's a true Christian. Or if you call yourself a Christian, but you refuse to affiliate yourselves with the brethren or with the church, then you need to ask yourself, am I truly a Christian? Hey, that's why we're encouraged to fellowship. Aua ne itu uina na tātou poto whaatasi, le tātou mafuta whaatasi. I loa tātou I loa ea, o le aso lea li ua taulata mai. Peo lea lofa le auso, le sifo I vaenga lea lofa, tātou te vaia le whaipue suma le ono. Whamai whaipue suma le ono. O le mea lava le nei ua tātou I loa ai lea lofa. Ina ua tu ina atu e ia o lona lava soifua, e suia I tātou. E ta tau fo I ona tātou. Tu ina atu lo tātou ola e suiai le auso. Vai le loloto le alofa le tala noma i le tusipa ia. Le loloto le alofa le tala noma i le apostolo Ioane. Le a le loloto le alofa. Le loloto le alofa e te tu ina I tuailo ola e suiai le auso. Fisi, o e mau le alofa na. Do you love that much that you would sacrifice your love, your life, for the brethren? Would you lay down your life? Because it says there in verse 16, "By this we know love, because he laid down his life for us." Christ is our ultimate example. But it says, "And we also ought to lay down our lives for the brethren." What does that mean? It means that we live selflessly. If you think about our brothers and sisters that have traveled the world to go and preach the gospel, they were willing to lay down their lives for the gospel of Jesus Christ, for the body of Christ. Us, we're in Mangere, we're in Auckland. We don't have access to go travel the world and lay down our lives for the brethren that way. But you can definitely know how to work within your areas of influence. Are you laying down your life for the brethren?
Are you willing to give your life for the gospel of Jesus Christ? How would you give your life? That you would, it's not necessarily your physical life, but it's your reputation. Sometimes I think about my reputation first. I say, oh, should I say something about the Lord in this space? Or I worry about my reputation first. Or am I willing to declare the name of the Lord in my areas of influence? So, amen. So vainga mua e loa i le tangata faaolaina faamaoni. Le fa me fa pasuma le iwa, o le mea fo i le awa tātou i loa ai, wa i le upu moni tātou, e mautino fo i o tātou loto i ono luma, o lo tala noa mai fai upu i o umona o una. So, lua, o le vainga luna lua, o le isi vainga tātou te wa ai ai, o le anganga whaafetai i le atua. Fa mai fai pue lua skulu, a wā, pe a whai e whaasala o tātou loto ia i tātou. Ua sili lava le atua i o tātou loto. Ua sila fia foi e ia mea uma. Okay, so verse 20 reads, for if our heart condemns us, God is greater than our heart and knows all things. Se sue tātou tusi whamon mole le Roma. Romans chapter 2. Roma alona ta koe lua. Alona whai koe suma le lima. O te whietala noa I le vaenga leo le tuse Ioane, I le mea ta ua o le loto fuatia ifo. Loto fuatia ifo. O le mea alofa lea ua tu uina le atua le tangata ula. O le mea ta ua o le loto fuatia ifo. Fa mai le tātou tusi whaitau I le whai upu le nā e luasfuru. Fa mai, a wāpe a whai e whaasala o tātou loto, ia I tātou, ua sili lava le atua I o tātou loto. A whaasala le loto tangata ia te ia lava, lona winga, o loo whaapea o na tala noa lo loto fuatia ifo I lo mafau fau. E te iloa ai le lei, ma le leanga. E te iloa ai le ami o tonu, ma le ami o leanga. E te iloa ai le ami o sao, ma le ami o sese. E a whaasala lo loto ia te oi, lona winga, o loo ngai oi le mea o lo tā ua o le loto fuatia ifo, ina ia tala noi lo mafau fau, ma lo loto, e whaiai au whiwhilinga, e te iloa ai le este senga o le mea sao, ma le mea sese. So, I just want to point out a thing called conscience. Everyone knows what conscience is, right? A simplified definition of the word conscience is self-knowledge. In other words, it's the ability to recognize yourself. And that's the word that Paul writes in Romans 2, verse 15. Because in verse 2, chapter 2, verse 15, who show the work of the law written in their hearts, their conscience also bearing witness, and between themselves their thoughts accusing or else excusing them in the day when God will judge the secrets of men by Jesus Christ according to my gospel. Here Paul is addressing the word conscience. It's your self-knowledge. Your self-knowledge is a mechanism that God has placed into our system, into our body, that allows your conscience informs your mind and your decisions between what is right and what is wrong, what is sin and what is righteous. Does that make sense? So when our Tusi Faitau today talks about in verse 20, for if our heart condemns us, you know when your heart condemns us, what are you feeling? You're feeling guilt. You're feeling conviction. You know, you're feeling whenever the word is preached, or whenever someone encourages you, or whenever your parents discipline you, you immediately know that feeling of, yeah, that's right, I'm wrong, or I have done wrong. What's that? Your heart condemns you. That is your conscience. Does that make sense? A whaamala maina le upule loto fuatia ifo. Na lena whamaile Roma anonu tāpoi lua whai pasuma limba. O I lātou ia wailoma i eile ngā ruenga o le tū la whono. Wa tū sia I o lātou loto. E o whaatasi ai fo I o lātou loto fuatia ifo. O lo ofe whaaleanga a ifo I.
pe fe whaatonu wai o la tau manatu. Mau mai le loto fua te eifo, e whaatonu wai, pe wha leanga ai, mana tuna tunga o le loto. Le ale le si winga, o le loto fua te eifo, e loa ai le lei ma le leanga. Le sao ma le sese, le ami o tonu, ma le ami o leanga. Ai sea, e te longo o fie lava, e alo e whaatau nuu se mea e te iloa e le tonu, e ilo le leila velo loto, fuati eifo, o lo ta ua ilo mawhauwhau, o lea ua whaatau nuu le mea sese. A la tala noa lo loto, fuati eifo, ilo mawhauwhau. Does that make sense? So when you go to commit something that is wrong, and you commit it anyway, your guilt conscience informs your mind and your spirit that it is wrong. But you continue to do it, right? And so therefore, the word says in that verse 20, for if our hearts condemn us, God is greater than our hearts. O le loto fo te fo, e tai pei o le mea lea ta o le ti ngā. Nai a ti ai tango ni ingi lo lima e te longo fia lava le ti ngā. A la vea lo lima e te longo fia lava le ti ngā. E la ngona uma lava e lo tino, o lea ua la vea lo lima. O lea ua la vea lo lima tamatau, o lea ua lo mata. So, o le ti ngā, e tau mai lo mawhauwhau, e ele vaenga o le tino lea ua whaale tonu. So pain is a mechanism that's placed into your body to tell your brain that something is wrong with you physically. That okay, my elbow's sore, okay, my back is sore, my wife's back was sore this week, right? So pain informs the brain that there is pain. There's something malfunctioning within our bodies. Conscience does that for your spirit and for your mind. Does that make sense? Tau mo mai lea nganga le apostolo I le afiafi nengi. O le manatu e lua, o le tangata lea whai mai e whaasala e nona loto na lela whai mai le whai puna e luaspuku. A wape a whai e whaasala o tātou loto ia te I tātou. O tātou loto e loa I tātou le se senga o le leanga ma le le tele o taini tātou te e tau mai e lo loto fui te ifo ia te oe. E tele atu te me tau mai ia te oe. O nai whale tonu lo le te me tau mai loto fui te ifo ia te oe. Wa o ki a tātou ni aso You know, when your conscience tells you that you've done okay today, then you rejoice. There is joy, there's like energy. But when you're guilty, when your conscience tells you, man, you spent this whole day watching Netflix, and then, you know, you're just full of guilt. So see what the conscience that sort of brings you? You'll have your own journeys with conscience. I am a whai le loto futi fo. Ona whaasala I lo lava loto. Al manato e lua le fiafile nei, e maua mai whai unga whai koe luasful wha mai. A wape a whai e whaasala o tātou loto ia I tātou, ua sili lava lea tua, I o tātou loto, ua sila fia foi e ia mea ungu. O le vaenga lona lua, o te fiau mai alea fiafile nei, e uina whaasala o tātou loto ia te I tātou, e wha mai upo lea tua, e sili lava lea tua I o tātou loto. Le mafu angalale na o te whaafetai ai, ma viviki whai a e I lea tua, o nei tele I o me whaasala I lo loto ia te awa. Tele I o me whaasala I lo loto ia te oe. Ai e te longo fia lava le tangata faaolaina, e whaafetai I lea tua, a wai le tai manu maa lo le whaasala o lona loto, I lona o langa faaolaina. Right? So when our conscience tells us, man, you've done really bad today, but the ending of verse 20 says, for if our heart condemns us, God is greater than our hearts. Because we are in the flesh. We're not glorified yet. As believers, we're still in the flesh. We still fail. We still fall short of the glory of God. Our heart still condemns us, still tells you, Freddie, I think you just totally did what you weren't supposed to do. You totally were in a place that you weren't supposed to be at. But it says there, God is greater than our hearts. And therefore we give thanks.
Praise the Lord. Because it says in the book of Romans, it says, therefore there is now no condemnation of those who are in Christ Jesus. Now, if I make you say Roma, ele to yai se faasala ya ilato oe o ya ke riso Yesu. A whai o oil tangata faaolaina faamaoni. O le siva aina e longo fie o no lo loto faaftai I le atua. Whamaile Roma nae, so e wholau tusi le Roma e valu. Roma e valu whai po e tolu suma tasi. Tato whai tau mai whaatasi I le alofa tu noa lea o le atua ua ia te I tatou. 31 to 39 of Romans 8. Do you have it, Lexa? Romans 8. Can you read out verses 31 to 39, please? Thank you. What then are in English? Yeah, in English. Or you can translate it while you read if you want. What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? He who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will he not also with him graciously give us all these things? Who shall bring any charge against God's elect? It is God who justifies. Who is to condemn? Christ Jesus is the one who died, more than that, who was raised, who is at the right hand of God, who indeed is interceding for us. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or danger or sword? As it is written, for your sake we are being killed all day long. We are regarded as sheep to be slaughtered. No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us. For I am sure that neither death nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Jesus Christ, our Lord. Nothing will separate us from the love of God. Even though our hearts condemn us, even though our conscience reminds us between right and wrong, but praise God. That's why a believer, a true believer, is always grateful for grace. Right? Se kai tau mai whasa mo whama mo whai kua tolu suma tasi se whai kua tolu suma leiva o le nei ia o le nei se asa tatou u nei mea a whai kua au mai tatou le atua o ai se whaasama tau mai ai tatou o ia lava sana le whaasau I talo na lava anu a ua tuina mai o ia isu ia I tatou manama e le fua I fua mai ea e ia I tatou mea umalava whaatasi mai ia I sea. O ai se na te mōria le au whiwhia a le atua. O le atua, o le tauami o taurina mai. O ai se na te whaasala ina mai. O ke riso o ia na mariu. Au a toe tu mai lava o ia. O loo I le tu tamtau fo ia le atua. O loo whautua foi o ia mo I tātou. O ai se na te whaatea e se ina mai I tātou I le alofa o ke riso. O le kua mana ea, o le atua tupani, o le sawa, o le lomi, o le lela lava, o le pangatia, o le pēnu, whapea na tusia, o na oe ua whasiotia ai I mātou lea souma. Ua whaatawina I mātou e peo mā moe a whasia. A ua tātou manu mā loa ia I nei mea umanama. Ona o ia ua la whamai a te I tātou. A wā o mga tinoa, e le mawhai e leo ti, o le ona, o le angelu, o alii, o e mā halusi, o mea I leo na pō, o mea atari, o le mawalunga, o le loloto, o se tasi mea na whaia, e le mawhai e ia mea o na whate e se ina mai tātou I le alofa o le atua, o loo e a ke Kristo Yesu o tātou. Amen. E whawai e tātou whai pule whiawhine nei, ua sili lava le atua I o tātou loto. Praise the Lord. O le vaina e tolu. E le ngata o le tangata faaolaina e faamaonia ona e vaaia lona alofa I le auso, e vaaia lona loto po lona nganga faaptai I le atua, lona tolu, e vaaia le faamalosi I le tatalo.
Tato va ai le faipuna e luas fulu whamai, ua sile fia fo ia mea o malusu tasi le au pele, a fai e le whaasala o tātou loto ia i tātou, e maua ai e i tātou, le whaama losi i luma o le atua, wha umai whaipelusu lua, o mea uma fo i tātou te ole atuai, e maua mai ia te ia. Lainga e tolu o ewa aia i le tangata e faaolaina whaamaoni, o loo whaamanatu mai e le tusia Ioane, o le tangata e te talo, e nau lona loto e mafuta i le atua. Nā le whai mai le aupele a whai e le whaasala o tātou loto ia i tātou, e maua e i tātou le whaamalosi i luma o le atua. E te lolo o langa mafuta i le atua, o lolo o langa e te nau ina ia e oo i luma o le atua, mai mafuta atu i lo atua, i lo tatalo. Nā le whai mai amatanga whai koe luasu madua, o mea uma foi tātou te ole atua. O le ale o le olenga o lau tatalo. E le whai e se tangata na sala, se tatalo i le atua, pe nau e alu i luma o le atua i ana tatalo. E le mawhai e le tangata le faaolaina, se loto nau ina ia alu e mafuta i le atua. Na o le tangata faaolaina. So when we read verse 21, in verse 21 of our book of John, it says, "Beloved, if our heart does not condemn us, we have confidence toward God." And then in the beginning of verse 22 says, "We have confidence toward God, and whatever we ask, we receive from Him." Evidence of a life or holy affection of a believer is not only because we love the brethren, we can see that they love to fellowship with other believers. Two is that they are grateful to God because therefore there is now no condemnation of those who are in Christ Jesus, even though I slip up and mess up all the time. I'm so grateful to the Lord that He continues to extend grace. But third, it says that this person loves to be in fellowship with the Father, with God, loves to bring his prayers to the Father. It's a life of prayer. And so Christians, I encourage you, I would exhort all of us, including me, that we must live a life of prayer. We must be in constant fellowship. We must love coming to the Lord in prayer. That our prayers are brought before the Father. O leo langa, o le tangata, faaolaina. O leo langa, o le tangata, e mafuta i le atua. O leo langa, o le tangata, whamai ale tu se Ioane, whamai e whaamalosi o ia, i luma o le atua, whamai o mea uma e o le atuai, e maua mai ia te ia. Amen. Nā le whamai le Filipi. Filipi alona tau koe wha, whai koe ono, ma le whai koe fitu. Ioane popole o tau i se mea tasi. Ia whaelo atu o tau manao i luma lava, i mea o malava i le atua i le tatalo, ma le whaatonga, atoa, ma le whaawhitai. O le manuia fo i mai le atua, o lo sili lava i mea uma e manatu i ai, e leo inaio o tau loto. Atoa mo o tau ma fau ia ke riso Jesu. Leo langa o tangata faaolaina, faamaoni, numera tolu, o leo langa o tangata e mafuta i le atua, ma le faamalosi, ma le faamaoni, ma le fiafia. That we have confidence to come before the Lord in prayer, that it's a joy for us. It's not a burden for us to come and pray to God. No, a genuine believer, it's a joy for them. Praise God. That we read in Philippians chapter 4. Philippians chapter 4 verse 6 to 7. Paul writes to the church there and he says, "Be anxious for nothing, but in everything by prayer, supplication, and thanksgiving, let your requests be made known to God." A life of a genuine Christian is a life of prayer. Not in a religious way, in a genuine way, right? In a joyful way. They come to the Lord and they have fellowship with the Lord. So, tolu vaenga iu tatou va ai tangata faaolaina faamaoni mua, e va aia le lofa le auso, lua, e va aia le anganga faaftai le atua, tolu, e va aia lona faamalosi i le tatalo.
So 3 ways that we can see holy affections of a believer or a genuine Christian is that they love the brethren, they are grateful to the Lord for His grace and mercy, and they have confidence to continually come before the Lord in prayer. Final 3. Fai pua lusuma lua, famaile, fai unga fai pua lusuma lua. Famai amatanga, o mea uma fo I tātou te ole atuai e maua mai a te ia. A wā ua tātou tausi I ana poloa ina, tātou te whaia fo I mea elelei I ona luma. Mea lana wha, le ngata I mea tolu I o tātou ai e. Au le tangata faaolaina faamaoni, e usi tai I poloa ina a le atu. Na he whamai whai pua lusuma lua, whamai a wā ua tātou tausi I ana poloa ina. O le ale winga o le upule a tausi I ana poloa ina. O le winga tausi I ana poloa ina e te usi tai I mea uma o loa o awinga I tātou ele a fionga pa ia a le atua. So elo tusi le Ioane alona mtako suma 5. Upo Yesu e whaatatau I leo langa po le soifua tu mau na ia tala noa tuai I lana au soo. Si tātou wa ai whai koe se fulu whamamole. Maua le tusi a tangata mua whai tau leo tele I a A whai te tau sia o kola ina, o na tu mau lea o tau ina o loka. E o na o tau sia o kola ina o loka. Ma o tu mau ina o na loka. Whai kupuna e whaonga mai Yesu a. Whamai upua Yesu I le whai puna skulu. A whai te tau sia o kola ina, o na tu mau lea o tau ilo o lofa. Pei o na o tau sia poloa ina a lo tama, ma o tu mau I lona a lofa. O le tangata faaolaina faamaoni e tausi I poloa inga a le atua. E usi tai I upu folaina a le tusi pa ia. Ma tu mau. Lona winga. O le tangata I usi tai, muli tai I a fionga pa ia a le atua. O le tangata e usi ta ia le tusi pa ia. So in John 15, verse 10 it reads, "If you keep my commandments, you will abide in my love, just as if I kept my Father's commandments and abide in His love." That when we keep the commandments, what's keeping the commandments? Keeping the commandments is not a set of rules that we need to live by as the Israelites did in the days of Moses. No, it's every single word of life that is preached from the scriptures. If we abide and live our lives according to God's word, that's the keeping the commandments. And that's the evidence of a believer, of a true Christian, is one who says that they abide by God's word. You can never say that you're a Christian and yet you live opposite to the word. Does that make sense? You have to live according to God's word, that He would sacrifice all that you would ever want, but live according to God's word. And that's a challenge. That is a real challenge. Because it's not going to be an easy life being a Christian. It's actually hard. Because you leave everything that you've ever wanted and you live a life for the Lord according to the commandments. O le si fo I vaenga o te fia au mai I vaenga lea. O no le tangata faaolaina, e le o se tangata na o na faalongolongo I le upua le atu. Ai o le tangata na te faalongo ma whaina. That genuine Christians are not just hearers of the word, but the book of Peter says that they are hearers and doers. So that's obedience. Does that make sense? Amen? Okay, final 2 points. So we've covered 4. Ba aia le alofa I auso, o le anganga whaatai I le atua, e whaama losi lona soifua talo, e usi tai I poloa ina a le atua. Last 2. Vaina muli e lua. Whamaile whai koe lua suma tolu. O lenei fo I lana poloa ina ia tātou whaatua I le suafa o lona alo o Yesu Keriso, ma ia tātou whialofani, whapeo na tuina mai e ia o le poloa ina ia I tātou. Le vaina e 5 o te fia au mai le fia file nei e loa I le tangata whaatua, whaamaoni, faaolaina, whaamaoni, o le tangata e whaatua I le suafa o Yesu Keriso. Praise the Lord. Now, this is the key.
Because you have to have faith in the name of Jesus Christ. Because if you look at verse 15, for mai le koe suma le lima o le mataupu lava le fa, for mai o se tautino atu o Yesu o le alo o le atua o ia, o loo tu mau le atua I te tonu ia te ia, o ia foi o I te tonu o le atua. Tilo I foi lesi tu o le lau pepa le nā, I le mataupu e lima fai pue lima, o ai se na te manu maa lo I le lalo langi, pe a fai e le o le tali tonu o Yesu o le alo la bahia o le atua. The key word there is to believe. If you look down at tato tilo I lalo le fai pue se fulu ma le tolu, ua o I mataupu na lima, ua o tu si atu nei mea yate o tō, o e fa atua I le suwafa o le alo o le atua, ina ia o tō I loa ai, wa yate o tō le ola e whaavavau, ina ia o tō whaatua foi I le suwafa o le alo o le atua. Tangata faaolaina faamaunu, tangata wa talitonu a toa o ia o le kerisiano, o le tangata e faatuatua I le alo o le atua. O le tangata e talitonu a toa ia Yesu Keriso. It's not just knowing Jesus, it's believing Jesus. There's a difference, right? Because we've all grown up in Sunday school and we've heard the stories about Jesus. But when you believe in Jesus, your life is changed. Your conscience is changed, right? Because everything you then live for, you start living for, oh, I must love the brethren, that I must give thanks to God because my conscience no longer condemns me, that I must be eager to pray. That's a life of a Christian because I have belief in Jesus Christ, that I obey God's word because I believe in Jesus Christ. O le olanga faatuatua I le alo o le atua. Whamainita koe lima na whai koe lua sifuru, ua tātou I loa foi, ua maliu mai le alo o le atua, ua ia foa ina mai foi le mawhau ia te I tātou, ina ia tātou I loa ai loo moni, o iai foi tātou I loo moni, o I lona alo o Yesu Keriso, o le nei lava le atua moni, male soifua e whaamawau. Jesus Christ is God Himself. Tele o Yesu o lo whaabea ina ni e tangata le vaitahine nei o Yesu o se tangata le lei, o Yesu o se wherofeta, o Yesu o na o se tangata liutaia na ola lua wheta o sangata luai. Ai o le upo le fionga pa ia le atua o Yesu Keriso o ia lava o le atua e whaamawau. Many people would try and tell you that there are different types of Jesus. There's the Jesus, the son of Mary. There's the Jesus, a good man. There's the Jesus, a prophet. There's the Jesus who was a Jew who just lived 2,000 years ago in amongst the people of Israel. There was that Jesus. But Jesus is so much more than just a man. He was fully God and fully man. And we read there in 1 John 5, verse 20, right at the end, this is the true God and eternal life. What's John talking about? In verse 20 it says, and we know that the Son of God has come and has given us understanding that we may know Him who is true, and we are in Him who is true, in His Son Jesus Christ. This is the true God and eternal life. Praise the Lord. That's how you know that you are a true Christian, that you believe in the Jesus Christ of the Bible. That's a first tick up. I said, why do you believe in Jesus Christ? Your first response should be, because He is God. Then you can list all the other things, but that's always a good place to start. I believe in Jesus Christ because He is the Son of God and He is God. Right? That clearly defines and draws a line in the sand of where you believe Jesus is, and then you can say, because of God's grace, He was sent from above. He was sent to die. He sent and He was buried and He rose again. Why? He became the atonement for our sin. Praise the Lord. O I tātou te mālamala mai, a whai ta ue tātou o tangata faaolaina,
E te tau o nga ola faa tua ia Yesu Kiriso. Mana mea muli. Right on 8 o'clock. 3:24, verse 24. Whamai pai koe lua suma wha. O le tausi fo ia na polo inga. O lo tu maule i tonu ia te ia. O ia fo i o i tonu ia te ia. O le mea fo i lea nei ua tātou i loa ai. O lo tu mau o ia i tonu ia i tātou. A wā. O le anganga ua ia fo ina mai ia te i tātou. Whai koe lua suma wha. O lo whamatala mai e whai koe lua suma wha. Mea umalawa mua e lima. E wha maonia ai o oe o le tangata tali tonu. O no lo o te tonu ia te oe Yesu Kiriso. And then it says right in the end, a wā o le anganga ua ia fo ina mai ia te i tātou. So mua, e te alofa le auso. Lua, i eilo nganga whaatai i le atua. Tonu, e ngei fo i le whaamalosi i le titalo. Wha, usi usai ana koloa ina. Lima, e te whaatua tua ia Yesu Kiriso. Ma le lona ono e whaatumuina oe i le anganga pa ia. Aisea, a e whaatua tua ia Yesu Kiriso. O nā whia lea leo nganga pa ia te tonu ia te oe, ma nofo tu mawai. The Holy Spirit indwells you once you believe in Jesus Christ. Amen? E te longo whia lava le tangata faaolaina, ona o le tangata lea e whaatumuina i le mana o le anganga pa ia. Nai whai mai whai pa suma tonu. I tāpu lava nai wha, o le mea lava le nei o tātou i loa ai, ua tu mau i tātou i te tonu ia te ia, o ia fo i te tonu ia i tātou, a wā o lona nganga, ua ia fo ina mai ia i tātou. Verse 13 of chapter 3, we read just above, do not marvel, my brethren, if the world, oh no, sorry. In chapter 4 verse 13, sorry. Chapter 4 verse 13, it reads, by this we know that we abide in him and he in us, because he has given us of his Spirit. So a true believer has the Holy Spirit that indwells him or her. All believers is indwelled by the power of the Holy Spirit. So, a tatou mata la, i nei whai upu i o tatou whai tauinga le ninga whiawhi, whai poe lua, a sfulma le iwa, a ngai whai poe lua suman wha, whai winga mta aku e tolu. O toi mana tunga le apostolo i le tusi, i le vaenga le ola na tusi, i na ia toi momoli mai le whe au, o le tangata faaolaina, e te tau ona iei, mea iei ono, mua, e te tau ona alofa i le auso. Lua, e te tau ona iei le nganga whaftai. A wā o le toi whaasala, le loto 48 lea ona ua ia talitonu ia Yesu Kiriso. E ia te ia le whaamalosi i le tatalu. Wha olo ia fo i le usi stai poloa inga a le atua. Le lau tatu i loa, o le usita ia o upu uma a le awhionga pa ia le atua. 5, o lo wola whaatua ia Yesu. Ma le ono, ia vea o i malitangata e whaatumuina i le mana o le anganga pa ia. So those 6 things, brothers and sisters, a quick run through for that study tonight. Number 1 is that we must love believers. If you're a Christian, you must love the brethren. You must love one another. 2, that you're grateful towards God. Why? Because you're no longer condemned because you are in Jesus Christ. Your heart no longer condemns you. Even though we may sin, even though we may fall short of God's glory, but we remember way back in chapter 1 of 1 John that we can confess our sins before the Lord, and he is faithful and true to forgive us of all our sins. 3, a life of prayer. Be encouraged in your life of prayer, brothers and sisters, that we can have confidence to come before God's throne of grace and pray. 4, obedience to his commandments. That's a must. You can't live a life as a Christian and yet totally live opposite to what the Bible is telling us to live a life. 5, we must have faith in Jesus Christ. And 6, to live a life that is filled by the indwelling of the Holy Spirit that lives within you. Bia le atua? Praise the Lord. Well done, team. Yeah, mas popo, bia le atua.
consider those things, think about those things. If you have questions, we're going to finish off our study and we can talk some more over dinner. A whai ese pisile, ma whai namo na tatou whaasoa pia mai a tatou study. Ai ole ao whai wina tatou study le vaenga le nei, then we will finish up with those that are listening online. Ai vihia le tua ono lana whaamaoni e ala I lana upu mo I tatou na nea fiafi. Ono o Yesu. Mene, ia tu natu tatou tamā na te whai wina I tatou se te talo le nea fiafi ono o Yesu. Ia oi mātou tua, ka ina le ngātou ngā lau auna, awa ina lau uku, mātou lau ona toi, ngā whamawara lui. Praise the Lord. Lau mātou lono whamaon, lau lofa, me uma lava ua e whai loa mai a e lau tionga. Thank you. Whaktai o lau te ina manuia lea, Thank you. fua o tangata, me mātou uma lava o e te tonu, whātou tua ia te oi, whaktai lau whaunga ia mai mai, tai foi loto tala we o mai ma te falo longo ai na o faaolaina ma o ina la uku o ma te loa ma te vai vai ia lo fa ma lo si mai ia la i wa o mai ia mai fa tu ma ia na no pa ia e ia ma to mau ai nei po o ia awala uma o sa ia mo ma to go la mo mau ai ma to un fa ma lo si ia mo ma sta ni lo ma oi ana mai te taimi o nei fiaf foi se nganga o whalongolongo ina mauti noa pia o loso I kua oe nea tua o tari oe o mātou mana onga lera mātou talo whakta Yesu whamangaro I mātou ono lo suafa ua ole mamara awa tua Amen. Amen. Praise the Lord.